Ubu abantu benshi bahugiye mu ntambara ya Amerika na Iran. Bahugiye mu ntambara ya Amerika na Iran kubw'ingaruka iyi ntambara iri guteza ku isi. Ibicuruzwa bimwe na bimwe ntibikigera mu bihugu bitandukanye ku isi kubera umuhora wa Hormuz ufunze. Ibyo ubibarije umuntu wese utuye kuri ino si yakubwira ko byamugezeho. Ingaruka ari kuzibona. Mu Rwanda ho ingaruka ni nyinshi cyane. Reka mbabwire ko haje n'ikindi cyago cy'inkonkobotsi bita virusi. Niwumva virusi abenshi muratitira. Ni muratitira kubera ibyago virusi zitera. Murabyibuka mu gihe cya COVID-19. Abenshi mwagiye muri guma mu rugo, muhera mu rugo, nyuma y'igihe muragaruka. Muri kwibaza ngo iki cyorezo ni ikihe cyaje noneho. Iki cyorezo bacyita hantavirus pulmonary syndrome. Nacyo nucyumva neza ni icyorezo cyataka imyanya y'ubuhumekero. Hantavirus. Uri kwibaza ngo mu Rwanda iki cyorezo cyahagera. Nkurikira neza nkubwire byinshi birambuye kuri iki cyorezo. Kiva he? Gituruka he? Cyaje gite? Cyatewe n'iki? Nkurikira. Iki cyorezo cya hantavirus pulmonary syndrome, iyi virusi yagaragaye ku mugabo w'imyaka 72. Ubu tuvugana amaze no kwitaba Imana. Iki cyorezo cyagaragaye mu bwato bwari buri mu nyanja ya Atlantika ahagana mu majyepfo ya Argentine. Abo bantu bose bari 180 bari muri ubwo bwato bagiye mu butembere. Iki cyorezo ubu muri aka kanya kimaze guhitana abantu 3, 7 bararembye cyane. Iki cyorezo kandi bavuga ko cyaturutse ku mbeba. Aba bantu bagiye gusura bakazinjiramo aho zibera, bakavuga ko iki cyorezo cyaba cyaraturutse kuri izo mbeba bagiye gufotora. Iki cyorezo muri Afurika naho birashoboka kuko muri ubwo bwato hari harimo n'umunya South Africa. Birashoboka cyane kuko RBC nayo yavuze kuri iki cyorezo. Wowe utuye mu Rwanda icyo wakitega nuko birashoboka cyane. Niki wamenya rero kuri iyi hantavirus uyigeranyije na COVID-19 na Ebola? Hantavirus iterwa na virusi ziva ku mbeba n'utundi dusimba. Uko yandura binyuze mu guhumeka umwuka wanduye n'umwanda w'imbeba. Urugero, uramutse uhumetse cyangwa se imbeba igahumeka mu mukungugu, uwo mukungugu nawe ukaza kuhumeka, iyo virusi wayandura. Ariko icyiza yoyo ntabwo imara amasaha menshi muri uwo mukungugu. Icyiza cyayo nako si icyiza, ni ibyago bikeya, nuko yo imara igihe gito ugereranyije na COVID-19. Kuyanduzanya hagati y'abantu akenshi ntago bikunze kubaho. Ibimenyetso ugomba kumenya kuri no hantavirus: ugira umuriro mwinshi, ukababara imikaya, ugacika intege, ukaruka, ukagira isereri, isesemi n'ibindi. Iyo bibaye bibi cyane utangira kubura umwuka wo guhumeka, kuko twabonye ko iyi virusi akenshi yibasira imyanya y'ubuhumekero, ibihaha. Inkorora yo iza nyuma, ntabwo iza muri ibyo bimenyetso. Amaraso yo ni gake cyane gashoboka, ntabwo uva amaraso, ni gake. Ishobora kukwica vuba ugereranyije na COVID-19. Urukingo rw'iyi ndwara na n'ubu ntiruraboneka. Nta buryo buhari bwo kuvura ino ndwara. Akenshi iyi ndwara yakubonetseho ni ukugushyira ku mwuka.
abenshi muzi ngo muri bomboni uwujyaho. Muri make hantavirus iva cyane ku mbeba kandi yangiza cyane ibihaha. Rero iki nicyo wamenya kuri ino ndwara ya hantavirus ku bantu benshi batari bayizi. Nyakugira ubutangwa akomeza bateteshe, kandi nimba hari inyunganizi wangira inama ukambwira uko nabikora neza. Murakoze.